dia. Halo dia. Iya dia, abang di halte kok di koridor 3 apa? Dia di mana? Iya, halo bang. Iya, wak di koridor 3 kok bang? Indak mungkin denai memasukkan dah jiko baduo kasurang juo lain di mulut lain di hati tabedo juo tujuan kita. Elok dari kini kita berpikir sayang daripada semakin jauh. Baik kita berkawan cano badun sana indah kaputu dimakan masuk. Dari dulu lah denai ketukan usah bacinto kok kemarusati indah mungkin minyak joaya kabasatu indah pailan. Elok dari kini kita berpikir sayang daripada semakin jauh. Baik kita berkawan cano badun sana indah kaputu dimakan masuk.